Mari kita ceritakan tentang safety Jayco J7 ni. So apa safety features dia yang ada? Antaranya yang aku tahu, intelligent cruise control, vehicle departure warning, overspeed warning ni sangat menarik. Kalau kau rasa nak on, kita boleh set limit speed untuk kita drive. Intelligent avoidance assist, forward collision warning, and then ada auto emergency brake assist, reverse literary emergency, lane departure warning, and then lane departure prevention, emergency lane keep assist. Yang ni pun menarik. Door opening warning. Door opening warning ni dia kalau kau nak buka pintu, ada kereta dia akan bagi warning lah. Lepas tu ada blind spot detection assist, rear collision warning, dan sebagainya tentang dia punya safety feature. So bagi aku safety features dia sangatlah up to date. And then tak lupa juga dia pun ada ADAS dekat dalam Jayco J7.